بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Alhamdulillah, masing-masing Pak yang bersyukur syukur dan dipuji Allah Subhanahu wa taala gay keilmuan, gay kesinumuan, kain kita bi tiap berusaha kita bi inruman wa ini kakesek kabaya ini nuntut ilmu menghati sin syara' ini agama Islam. Alhamdulillah, si subjek yang lumabe tedo no interview amban pa inte yene asalan sin haji siku itu ia pengertian dan di pasalan sin az-zakah kailangan supaya tahati wa itibikemun sige ni tahati wa itibikemun mula-mula ni supaya tahati dan di yang importante si kailuman tabi allaw yanasangimin dan buah panilian perintah yang pasalan sin zakat ini menjadi supaya hati tebang ini makna sin zakat ini. Az-zakatu lughatan at-taharatu wan-nama. In zakahin bangsi bahasa ini at-tahara wan-nama, pangalisin do ini pamasuli. Pamalisin do ini pamasuli. Bang kita bahasa. Buna bang syara' هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. بان سيشارة أيان فإنت معنى سن زكاة يعني التعبد لله سبحانه وتعالى عبادته تجو الله سبحانه وتعالى ini pamaguanu niya tinartantu sa mian pinawajib si kao amban dangginis sa mian si pangarta tartantu duk si tumpukan atau si aa tartantu iyan pa ito makna ng bangsi syara' alhasil pi kita balik si makna yan ang luha ini pak inte at-tahara wan nama. Alhasil bang hati kyo musud ini pak inte zakat lay. Dumain hati nambahi makakulang ini pangartaano. Sa pangalisin duk pamatumbu ini pak inte sa miyaan bahao. Alhasil niya lai barakah kepada Allah Subhanahu wa taala ini si manusia ngumsud sin yan zakat ni. Pagkainin pa ito pangalisin atau pamandisin pangartain ini zakat. So pinabuwa wa ikemun ini dayahan umabot ini pangartaan ng zinakatan. O saman may surut sin zakat kaysa pa ini bulugon nisab. So may umabot si iyan bistahan si kadwelhen bulkun nisab duk subay kami nikan sa wala sa iya be si katalunen idha hala alayhi al-hawl bang umabot na si tahon kaya painte dan tahon sa amyaan na umabot niya tawanin wajib niya subay pinabuwa iyan in zakatin tuo sa ituin
Pangpayam sa taaripan ininin, kaya niya ang pangarta tinartanto, bang ini, yung pangarta tinartanto niyaan. Si kaisaanin, betad tipainte si Al-Athman. May maharga manamalan. Al-Athman yun, lamod na amban, inabulawan, dukpila. Dukamban may pangarta tinartanto, subay pinangkuha, yan ang zakat niyan. Yan sa amyaan, bahimatul an'am. Bahimatul an'am, tawan as-sa'ima. Yan ay bang niya hinay, pinasuligan, pinahikahan pa ito sa amyaan. Ubus ang baniliin, kawajiban subay, yan ang pinabuha ang zakat niya. Sa aduan kayo ang hinay, insyaAllah masalo sabot na bang ina, maana sin bahimatul an'am. Ubus pasuno, yan si bahimatul an'am in al-khariju min al-ard. Kaya mo ang pagbuwa ang bandalang bula. Luo na kipainte ang ban may bigi, kayo sa amiyaan. Atawanin ang ban may arnikaz. Yan may tapukan. Sa dili sa painte hukuman nindok sa dili sa painte sa amyaan, iyan hukuman ng buhay. Kung paano sali ito yung pag-uwa mandelem bula, tao takaswad lang bula. Dok inepe ang banay ginisang pangarta tartanto subay sinakatan urud tijara may panyap sa amyaan pag-business ginagangan atau ang binili alian pa yung tato untong sin miyaan aamag ko business lay zinakatan pa ito sa mensa insyaAllah ta'ala sabut sa bang ini bain pa hindi dukbang sa inggit yung nakahantang niya manjari ito si ito ili raw kita si Aa inmanu siya asal gaitad ngungsod sin zakat niya panguruyo Allah subhanahu wa ta'ala kabilsanaan siksa labinin magsyarat Allah subhanahu wa ta'ala وإنما الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Iyan may manusiya taga pangarta. Iyan tasabot ang sinimiyaan. Buka pangurong wene iyan pa intihab Allah subhanahu wa ta'ala pinapisi siya iyan pa intihab may fuqara atawan wal masakin. Gak pangurong may pa intihab manusiya ini. Ini pa ngurong si Allah subhanahu wa ta'ala walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda yani may siya magpun tinikul wede yani bulawanan dukpilak wala yunfiqunaha fi sabilillah dukgay pag napakawa di silalan Allah subhanahu wa ta'ala fabashshirhum bi'adhabin alim pasinnahum siya o Muhammad niya pa insiksa panagami atau panugata wa Allah subhanahu wa ta'ala and also ang fabashshirhum biasasan al-bashar al-bishara pamasinnah bituin sa supaya niya yan pa inasinduhin bashir kung panganjak na siya na painte may alay panganawin pinasinna siya sa amyan niya inabuhaan pamasinnahan siya ina kayo hati siksa man Allah subhanahu wa ta'ala yawma yuhma alayha fi nari jahannam tatukwa biha jibahuhum wa junubuhum si allawiyan pinadalang atau pinanas sinarka jahannam iyan na may mano siya agak mangungsod sinisakatin fatukwa biha jibahum pinalansa iyan na pa ito sa amyaan palwehan din wa junubuhum may kasetihan din wa duhuruhum damikyan din may put din nasa ingat telesanin wa duhuruhum hada ma kanastum inin na pa Allah subhanahu wa ta'ala iyan tinipun misinunyahin
buka pangurung pa din hak Allah subhanahu wa ta'ala ina pangurung pa din na siya may maskinin ma kanaztum li anfusikum ininan ne yan tinipun bi si ginawaran bin hajja fadhuku ma kuntum taknizun si ko itu nanamon bi dukles sahon bi ininan ne pain yan pinagtikul-tikul bin atawan pinagtikul-tikul bin gak maka ligtas siya in pangarta din in bulawan din in pilak din bisan bisan kanan gak makaligtas siya taabot sa ilo akhirat alhasil masih bisa insana Allah subhanahu wa ta'ala yang si sabab gak tinuto ada pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala ini pangurung yan hak may siya may masakin may apa inte may mamiskinin may gak niya atau fuqara gak niya apa inte may pangamayan sa siya iya ba ito bimaling muayyan duk siksa yan si may gay murung may zakat man mengarta di baite si Bulawan si bilang si ina ne sa mian sinara si iyan agama Islam gak pangurung din li ta'ifatin aw jihatin makhsusa tu si tumpukan ni ati pangurungan ini si tumpukan tertentu atau si tertentu wa ila Allah subhanahu wa ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل walau sini atau walau ginisan pematujuan atau pengurungan yang disakatin terus itu innama adatu hasar mampai istimil ilmu nahwu innama adatu hasar yang tinartantu gay makajari paluas amban pa inte jumlah pasuko amban ininin papanda inna ma iyaru pangurungan zakatin asal bang puas naman walau ini dari sendiri inna sadaqatu lil fuqara siya fuqara miskin bang magsunu magbida makna nilo bagaimana sin fuqara yani musaha ya alawiwan gi makakakanan pa inte iyer ang pamilyane ubus dulu pa inte samian makan jam deus sungsung gini kawan magiging fuqara iyan maknanya masakin maknanya disab iyan makasuwa iya kakanne si alawiwan sa gi mararahi si waktu sumuhin alhasil taman alawiwan tu si waktu sumuhin ganaan iyan makna sin mian masakin bang maggambuwa atau magsuno sin kalimat ininin magsadipan maknanin sa bang magkanat kalimat ininin si ayat tambuwa atau si ayat tambuwa mas magdambuwa berarti maknanin yan kapandakan inna masadaqatu lil fuqara wal masakin dua ni wal masakin sakatalo wal amilina iyan pa inte may aamag sa suko duk gina ko may siya pa inte sa amian may kanakuraan ang paitis dengan kanakuraan magsukot mag-eddo ente zakat li in al-amilin al-hasan kapatutan do sa bahati sa inuman zakat wal muallafati qulubuhum ini masih lam pengatayan din sa amian ni ang problema atau anin may makajari pa ito na sa inin may balik Islam kagari mga zakat atau anin may siya sa si ara-araan wasal basag siyong pasip si agama Islamin kajari sa pinungan zakat wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab demikian ina may tasigyaw atau bihag ipon bepainte na makajari yusab unungan zakat supaya talek kapente mo fi riqab wal gharimin antinin yani masih baredang sa utang gini tagas dibayar ng utangin iyan kapatutan sa subsidi pengusulan zakat wa fi sabilillah duks iyan magluslung sa silalan Allah subhanahu wa ta'ala gak niya sa dili magluslung sa silalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi mesti makatubang sa terus
Iyan ba hindi? Fi sabilillah. Pag-ihek ka, pailu kay kanjin ulama si tingit fi sabilillah. Bangpait fi sabilillah, inosal wede makajari inosal sa madrasa. Makajari inosal si bohe. Makajari inosal si lalan bagi pwede fi sabilillah bangsa iyan. Silalan Allah Ta'ala. Sa asal maksud sin ayat ini nin makna fi sabilillah. Dua maksud nin ini yan. Sa maksud nin lima katubang kusatro. Magluwas musat silalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhasil, kapatutan sin zakatin, yan sisinip ilinin, amban pa ito may madrasalay, amban pa ito may buhelay, amban may ilalanlay sa dilin, may sadakkan, sa abang asal zakat, din. Ito ba yung tinanong tahun merajah yang kawasan. Wabnis sabil may maka tulak-tulak. Memang tulak-tulak pa ito sa niya. Karikatan gasto, urusan gasto pa ito sa niya. Kewajiban untuk sisi pengusuran sin yan zakat. Dok lamad na banilian, insya Allah makom inya man paghaji at Makkah, pagpulit ni lepas hartaan silalan pa ito sa niya. Kalian sa Ibnu Sabil. Demikian magtuntut ilmu. Kalian sa Ibnu Sabil. Yun, walau sini kewajiban pengusuran itu sini ini zakat. Terus itu paling dah kita si pengarta sinakatan. Nak kita aman bulawan, tawanin bulawan duk pila, labud sampai sin. Jadi sewaktu po itu inosalin ini sin, inimbang mo de si ini paita bulawan. Nedok si hukuman ini hukuman bulawan. In bulawan nak kita aman bulawan. Kewajiban jinakatan bang umarut 20 atau tawanin 20 mithqala. 20 mithqal. Bang si oras teko itu si gram 85 grams. Bang umabot in bulawan 85 grams. Us gak taosal si tegelan ini pa enta tahun lay si ennaan pa enta sa amiyaan. Kewajiban pinagawa ini hak sin miskinin si pangarta yang si bulawan di peta ban 85 palabi 85 gram peta palabi miaan kapatutan suwi pangurung atawan pinagawa yan miaan zakat us zakat sin zakat sin bulawan na 2.5 saya kias na naman sisin 2.5 bang paintasisin PM harga bulawanin po ito painta may 170 painta may 1 grams saya yan 170 85 grams times 70 PN 4,000 kung 400. 10,400 naubos pagwa ko zakat ng PM. Alhasil bang kau tagasin 10,400 400 sige. Wajib cuy pagwa ano zakat niya. Bang kinias nun si bulawan. 10,400 400 real. Okay, bang si pesos nasa 50 pesos 14,400 times PN 11 point 76, 75 atau 60 .75 upama. Upama 0.75 PN makuha 169,000. 169,000 alhasil niya sinu 170 wajib siya pagwa mo yung zakat na yun. Napiya yung 170 2.5 pinagwa lang.
4,200. 4,200 pila pesos pa hindi yan. Bang pa ito binistahin si pesos. Ngayon ha, miyaan miskinin. Ha, mamiskinin si kau, bagaimana may pagwaan mo yan? Nakuha natin sabot si ayat at sinimiyaan. Si Kaisa pinalansahin nito ko, luwe. Bunay siya pinalansahin, seti. Bunay siya pinalansahin, pa ito bukod. Iyan ni may apa ente kay mamagwa sa zakat na iyan dumain ta pinagwain kulang pa ente panamanan dumain pa ente ang pinagwa pangulang pangartaan sa pangalisip pangartaan duk tinambahan kay barakat ng Allah Subhanahu wa taala kita risano pa ito sa niya iya bang pain si real sa 4,000 kang panghatos tawa piesin real duin 361. real dumain pinagwaan. Okay, ubos na kita si bang kiniyas dan si yan pa ito mulawan. Alhasil bang niya sinno 170 sampai padiyata sa niya bista haja kay manilian wajib suri pagwaan zakat ni. Alhasil nang rumah tayo si si kadue ina fidda ila Pia zakat men, sigurumabot 200 dirham. Si kuha ito, bang grams, 595 grams. In fiddahin. Pia the grams fiddahin po ito. Pinapente pilakin. Hindi ka tayo po mangpite, may ano siya. Tinggal lepas pa si Jadai. Telu real style ni. Telu real grams. Telu real style da grams. Napi yan. 595 yan pa yung the time is 300 sa Obama. Tingin mo ito hatos to. Na dagi mo 700 Walang 85. Mas biya mo si pesos. Tayo mas pwede. Real sila na. Real. Real. Ikat is 11.75. Dan pungibo, dan bukdang ibo na ba? Okay, 20,000. Bakal kasihin 20,000 pesos. Alhasil wajib nihat ikaw magawa zakat nen. Sedialan dan tahun 5 kain na ako. Pilak. 20,000 pilak. Bang real dan ibro Jangan berputuhan. 285. Nah, yan, napi ang pinawaan mo ito. Kawapesin mo yan. Ang pwede yung pagkabuang ibulay, may inadaan 2.5, pesin mo yan. 524. 524 do. Real. Pesos. Pesos ipain si 21,000 lay. Nahi ang duha ang taala di na pangurong pa ito sina mag-skin. Alhasil to si ito bang kawayaan mo kau pinapiliin supaya kayo makazakat makaurong iyan ay pain sa amyaan kapatut sin miskin tadyo naman kau tadyo ni ano to pinapilak to naman ka tagasin sa upawa doon po dambuang ibo napaguan ni zakat pagkainan din ng taon din limihato sa labi na ini ito pinaguan ba't pangurong siya miskin alhasil bang tagasin kyo ay 50,000 na iyan na pa hindi kaya so iyan na pa hindi may fitbalay ilaklay pwede bang pa hindi may ahin millionaire nasubay kinas din ano lay na bulawan lay pwede pa hindi na iyan kalampasan pero di ba yung sabi ang yan harga sin ano lay yan
tamanan. Pinagulawan. May sinakata mo 1 grams, pag tinimbang pa si pesos, atawanan si real sa kung pagkilong hapos niya. Awal, yung mga si pesos, 170,000, na yung 20, may at suwi pinabuwa. Uwe din, yan ay haksin na amang skin din. Alhasil, dumain suwi kiyo pa inte, may kay murong zakat, mangumabot asasin nun na kung bulan dumain. Pagayan, mambista si Bulawan. Sabang sa pisipilang bilistahin, ang kalabihan ay mga talasin mo, 100,000. Kasi pagwaw na na zakat ng kapatid sa mga amang skin. Ili ang amban, zakat sin pangartayan. Hati tibinayan, alhamdulillah. Bang niya alisin, palabi ni amban iliyan, istahon na niya. Bang may pantamahik ka tamanan, sa pamay 200,000, 200,000, doon asal kamurahan naman ang malat, divide 40. Pamang ko bang pabuwa kay. May. Sa pamay, si may ano rin, pamabuwa 2.5, lay sa mga 100,000. Divide 40, PN. Bang pwede pamamura niya, eh? Yun yung 300. Nadungin mo 300. Alam sa divide 40. Bang hek ka na sinin. Hek 700,000, 500,000. Para diretso na kayo. Asa pagbuwan, magtuinin. Pipi na labi nila, hindi mas usap niya. Pwede niya. Divide 40. Nahilig pwede, hindi pinagbuwan. Si kaduwe, ubus na kita ba ni Athman, may sinakatan na Bulawan ng pila. Kung ito palin na kita si ano, Bahimatul An'am. Bahimatul An'amin, yan ang hayop. Sarong, kulang hip-hip sa kita. Sa ganyan, problema nila si Sabot, bilang pangandyan. Magkuya ito, pwede si Mesawad, mahik ka manamalang. Atau may jamantag na sa kita, yung hayop. Ini, pinagbahasa Bahimatul An'amin. Bahimatul An'amin, unta, sapi, kambing. Teluyuan. Si unta, niya inalanan unta juga puyawin, basta unta lenin, lamut masinan sininin. Sapi, ina na bayuan sapi, lamut dusab si Bahimatul An'am. Sampai kabew nalin independent sapi ini. Ilan bakar pa ini wen sampai ben jawamis ini kabew lamut dusab. Kita matag na kita masih kambing. Si katelo kambing. Lu ni kambing ini tak alin lu. Kambing sikitehin. Niya kambing bili-bili. Niya kambing masal haji manamalan. Basta ina kambing lamut dibantala sila. Nanda kita berunta. Iya zakat unta yun. Bang umabot unta anong sarong nga ano pa din unta atay ko. Unta anong limi zakat men kambing na buwa. Kambing na buwa zakat men eh. Bang umabot unta anong 10 kambing. 10 telu 20 PN 4. 25 PN. Wow. 25 men unta. Pilih yang unta di sini. Pilih yang unta ini. Namanya dua. Dua. 10. Pergi unta kayak mau menulu kan. 25 dan buah anak unta. Harus mau anak unta lu nih. Zakatnya bintu makhad di anak di dende. Angka nilainya bintu makhad paggebetting ni inanen. Asa kung betting inanen, iya pag zakatin pa ite kada dende lay. Ano asa bang umabot unta ay 25, pinabuan niya 25 dan buah bintu makhad. Unta ni. Pagka pa may limero, kambing sa pamaguan niya.
dambua kambing, bang painte 24. Pia zakat nih. Umba unta rumah sih. Anak unta. Kambing nomor zakat nih. Umabot. Ngapa tuh bukli nih? Umabot. Enggak, bukli malah selampat tuh. Ampat tuh kambing. 4 kami. 24. Nah, kalau painte 26 buah, ampat tuh masih. Tiga umabot ya si. Sabang umabot na unta in 36. Sabang 35 di umabot. Dambua masih bintu Makhad. Bintu Makhad bagdating sa inin. Pag 36 na yun, so may pinabuhaan bintu Labun. Bintu Labun ini yan ang kaning inalin ng bintu Labun bigge inaanin hinabu ginatas. Ginatas bigge pagbuha na painte yan anak na bauhin sa line. Nabuha lang painte sa niya. Pangawat 35 dambua bintu Labun. Pag 25 bintu Makhad. Okay. Pang umabot isa tuntain 46 inalinan hikka. Pang umabot pa ente 36 hikka. 3 tahun na umulan. 3 tahun umulan pag dambua pa ente 3 tahun 25 lay bintu Makhad lay sa kadua 2 tahun ini 3 tahun na. Wayan kanilang hikka bagi makagayas na bang dalil anuhin makagayas na binangkatan ini unta lalay pasuno bang umabot enempuk dambua yan untain jada'a yan pinagbuanin. Sudah umabot, ini 4 tahun. Ini unta itu. Bang umabot 76 binta Labun. Dua ni painte miaan anak unta dindirinde ginatas kinanen. Bang umabot 96 hikatan. Dua ni unta dan dirusap pada umulnya 3 tahun. Bang umabot 120 tahun 26 buah. 120 ay disamian niya ane telu bintu Labun. Telu samian bintu Labun. Bang untain sa paman si Kemon 40 bintu Labun wa bi kulli 50 hikka. Kung sa paman niya unta may 130 piyen zakat nila. Bagi bang paint 40 bang abitat pero paint untain bang 130 subay bagi apa tempat po sa amian 50 binta Labun. Due pente binta Labun dan buah yan hekka. Bisa lepas dari kita tuh tanubi kayak kalau nyata tuh. So itu biasa sih medyo sa. Saka due, aman matulagaan sa sapi at walang kabel. Pag umabot sapi in 30, so yung pinagbuhain tabir. Dambuha na. Yan sapi. At awalin tabi'a. Huwag ang ganin ng tabi, pag-inututo, pag-inaan kapis na piyan. Pag umulin, piyan ng tahong. Pag umabot ang patpo ni, musin na, so yung umulin, 2 tahun. Oh, si Kemon sa sapi lay si Kemon 30 tabi'i pangurung diyak pinabuhain atawan musin na. Pag sa Obama in sapi 70 kanen dambuha pinabuhaan ng tabi'i
duk dan buat musim na. Pegang papu pen musim na hidup tapi mulai lumpuh. Iyan si sapiin. Si kambing isa bang umabot kambingin ang 40 si kita kulang dari kambing ko itu. Umabot dan buat zakatnin. Umabot 40 Dabang ang 40 dan buat piye zakatnin. Buat mas. Buat masih. Dabang dalumpok siya piye zakatnin. Masih terbuat. Apa ini? Gani ang zakatnin. Siya ho ng 40. Kaya Memang pente ang syara agama Islam. Dah harus 20 piye zakatnin. Bang tu si itu kan. Dah harus 20 dua kambing. Dua kambing zakatnin. kita kata di masjid Mau. Mau 120. Nabi Mau mau lumpuh. Kayak orang Padang ini buat. Nabi mau bawa lumpuh piye? Piye zakatnya? Lumpuh. Eh? Bagaimana tempat pu? Dua pulang buat. Buat tu. Eh? Dan buat masih bisa. Di sana tuh dapat lumpuh Dah sudah. lumpuh dua. Nah bang, dapat sampuk siang masih bang. Yang buat masih. Bang be ini Allah Subhanahu Wa Taala jangan. Dia masih jenakatan ini lihat ini mikir jenakatan masuk umabut. Kan mulai. Sinisa. Bang umabut sam kambing ini sab 200 untuk dembua telu. Zakat kambing. Bang metal 200. Piye zakatnya? 200. Eh? Bagaimana itu kan 200 untuk dembua Kalau kami. telu kambing nih. Nah zakatnya bang telu 200. Mas. Iya. Telu gak usah. Kalau mas. Bagi tiap-tiap 200 dembua kambing. 200 duit. 200 dembua. Pinatelo na nasilin sampai 300. Tapi bang umabot nasilin 200 untuk dembua. Telu nih. Setiap dia pa inde 100. Ini ada dembua kambing. Bang pa itu sobra nabi 300 nih sampai 400, 500. Saya bentuk yan ano ini. Naus na kita si pinagoyin kambing si bahimatul an'am. Nah ini pe mapasukin amban kapatutan sinakatan na manok sendiri. Ini sinakatan manukin. Bisa betul. Sinakatan. Namu kuwi ka manu. Milyon manok. Ano yun eh? Masih pekasinan masih. Ano eh? Lamut la si urud at-tijara. Lamut si urud at-tijara. Apa beda kita? Si mereka si urud at-tijara bang pwede ta ubos oras sa waktu sa ko itu pito kita si miyaan daw yan na ang rikaz natakukan din niya may gulawan niya amasa ng zaman jahiliya takasuwa na kung palapan de gulawan na hekka atau niya sa pulang so pa may niya pa ente may dabar atau niya asal may asal daan piya zakat niya gulawan yan. Ada kala di umabot pun 5 gram, ada kala isab may ibuhan grams pe. Iya zakatnya. Ini niya zakatnya tawanin kana. Banggi umabot si nisa, banggi umabot bat si quarter 5 grams. Bangsa suko tapukan zakatnya ina humus. 1/5. Bahagi ko kami ni. Betante, may 5 pangisihan, sali-sali pangisihan, may kemon, bahagi ito pinakuha ni. Iyan ni zakatin, 4 yung discount siya. Makasuayay. Iyan pwede kapatakan niya. Ga na binista, sali ito umabot sinisa pataw ng gana, basta itakasuha, pinagawa niya, mas masih.
bagi ini. Iyan panak pada murah dulu. Sebab orang dua bahagi raja kedua. Nggak ada yang tetap. Nah, demo bagi masih ini bagi ini masih ya. Masih. Bagi ini Kita Misalkan- bagi yang depan di sini. masih Apa 5 kilo, di kilo dekatnya. dan kilo zakatnya. Siapa mah asal anu ya ini teh kan. Mian asal kompel 5 kilo. Ya, semua mereka ada kilo. Teh zakatnya. Dekat ke suara. Ulus pasunu ini zinakatan amban al-hubub wath-thimar. Al-hubub wath-thimar. Ini yang bigi man dalam anu ini dalam bulan. Kalau ente betul dalam imani, Batal. batat jata. Jatuh ya. Palai batat layagan ente jata. Bigi yang jata. Memang gomel, memang gue mau. Monggo jata. Ini kejadian bulan. Mana kemunti, kemunti, mana? Ya, Pak. Dia tahu. Nah, zakat dan Bang Pie, tahun Bang Pie bikin zinakatan. Supaya umabot khamsatu awsuq. Sebab betul sepale. Supaya umabot khamsatu awsuq. 5 awsuq dan buat wasakli min 60 sa'an. 60 gantang. Dari gantangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap itu wasak. Biar menempuh lagi si lima. Sakri, enggak. Sa alay pa ente men ano, men gantang. Dia gantang kan. Mereka wajib sinakatan. Bang wawut. Begitu wasakli enempu gantang. Us mereka makajari men sinakatan bang wawut lime. Gai, bang wawut lime wasak. Enempu times 5 per 300. 200. Nah bang wawut 200 gantang. Alhasil sinakatan ini. Nama beda-beda pa ini pa itu samian ini men zakat. Maksudnya gitu zakat. Bang gue sikite may palay pa itu malay na tabi layagan ini nila samian. Bagi kita magtata Hindi kita magtata zakat dan al-ushur. 110 ini tuh. Ushurin bakit 10 Ganti. 110. Ngayon al-ushur. Bagay ka magtata manatain ba ito ano? Bulan. Sa bang kau magtatain, bisan sa duman kau may pa ito may arta ano. Ginagawa mo ano? Nisful usur. Tininga sa 10 rin. Tininga sa pa ito yan ano lebe? Pagi 110 ni pene, natininga 110 rin. 120. 1/120. Na tininga yan. Maka magtatain. At ang sa buti kamurahan, pag sa Obama, pwede niya men buwas mo atau palay mo datos karot. Umabot datos karot kay 300 gantang atau lagi din. Bigada gantang pwede bigada kuy pwede. Itu kan sama itu lang Pwede na gantang. Na may biyan dagan na karot. May biyan gantang din. bukan. Pwede na tanya datos karot. Dari tadi 2 kilo putih Kalau 50 kilo, ini 50 divided by 2 kilo putih ya. 20. Itu bukan kan lagi. Duduk. Yang makrot Yung gantang na karot. Alhasil umabot na yun. Umabot na pwede datos karot. Umabot na sinisap. Umabot na 200 gantang. Palabit eh. Napiyan.
bang bahagi 10 piye pergi pada al-usyur piye zakatnya 10 karut Sepuluh karut. gai ini 100 karut lagi betat daripada sih untuk murah 100 karut pergi usyur pak inte Ya, menurut times 20 ya. gai 100 karut, terus ada karut 20 gantang. Times 20, alat sih 100 karutin 2000 gantang. 2000 gantang. Nih, 2000 gantang nih. Nah pergi oke nih. Nah si 2000 gantang lagi pinawain lah SIN ya Asal, usyur 110 tapi times 200 lalu 200 gantang 200 gantang. 200 gantang Ah, binagi 10 ya. nah 2000 binagi 10 kenapa 10 karut 100 Bangway pente dia karut 20 gantang. 20. nah 10 karut alhasil ketika murahan 100 karut buas atau 100 karut palay pinabuwa piyen usyur bagi 10 aja 10 karut pinabuatin palay 200 pergi asal 2000 gantang ubus pinabuain aja pa inte bale mian 110 lay 200 inalanin ubus pag si karut dalat soalnya 10 karut inalanin 10 karut yung si kawan eh iya bang tinatawa ano bakulan ente nasa bang kau manata iyahin piye pinawang ko datos karut pergi nisful usyur nga eh 5 karut pinawang Ah, binagi 10. binagi pergi 10 lay pa ente Tinata, kasi tinata kau mag-uglay sa mag-uglay alhasil mian bang tinata mandatalangitin 10 us bang kau managtain 5 alhasil kinulangan sa tinenga pa ito ano lay 10 lay alhasil si gantang 2000 gantang 100 gantang bu ini pinakuha 100 gantang ini 5 karut lay jadi cari do kebuah kan teman dalam bulan dobe mani mungkin lebih sedih lah dokter albur burin layagan us buas arus naiman kini aspek telah si anu lain nah kalau saya adalah anu dan kesalahan sin zakat lain sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Hukumnya